Dobar dan, drugovi i drugarice. Danas ćemo oba teško kuvat jela iz JNA. Danas našeg komandira nema, tako da ćemo sami kuvat. Ošao na dopust gdje god. Danas ćemo raditi gulaš, čorbu. Znači imamo goveđu meso, mi ćemo raditi sa kilom goveđeg mesa, bijeli luk, mrkva, bijeli luk, zelena, hamburška slanina, celer, gomolu zelene i krompir i začin. Znači ovako, tu imamo već mast, tu smo već počeli sad, mast je topla. Prvo što dodajemo je hamburška slanina koja će nam inače to je recept po knjizi. Ja drugačije radim recept kući, tako da za sve one koji ćete pisati komentare, to nije moj recept. Ako imate problema s time, pišite tipi. I dodajemo još luk. To se sad će dinsat i smekti. Evo sad ćemo dodati sve naše gomolje. Stavimo to unutra. To ćemo sad na brzinu prepržiti i onda dodajemo meso. Evo ovako, brzina. Dodajemo meso. Na kockice narezano. Ovo će sad na brzinu da se isto malo isprži. I onda dodajemo sasu. I onda zalijemo vodom. Evo, meso nam je lepo se malo popržilo. Sad ćemo dodati bijeli luk. U receptu piše vegeta, ja ću staviti jednu kašiku, pa onda ćemo posoliti toliko će treba. Malo još više. Tako. I papriku, ja sam je stavio u vodu, zato da se mi lepše pomiješa. Možete i samo u prahu, kako god ste navikli. A meni je ovako lakše. Sad će se ovo sjedi lijepo. Evo miješat. To se na brzina sad 6 minuta isprži i onda zalijemo vodom. Evo sada zalijemo vodom. Samo još jedno toliko da pokrijemo meso. I sada ostavimo malo da se kuva. Onda u to vrijeme možete narezati krompir ili sve ostalo sastojke koje se još stavljati. U receptu piše još da možeš napraviti rezance koje idu uz gulaš. Mi ovaj put nećemo to raditi, ali imat ćemo makarone. Evo sad dok čekamo da se meso i povrće smekča, samo da još kažem malo više o knjigi, zato što smo u prošlom videu sam dobio komentare, tako nije bilo u vojsci, ja ni ne znam, ja nisam bio tad još rođen, ali ova knjiga bila napisana 83. Znači, to je protiv kraju već bilo Jugoslavije, tako da vjerovatno oni stari ljudi su jeli malo drugačije. I u vojski je bilo sve recepti zavisi od stvari kojih imaš u kasarni, znači zavisi gdje si bio. Neki koji su u Sloveniji su možda drugačije imali nego oni što su bili u Bosni ili u Srbiji ili u Hrvatskoj, tako da pišite u komentare, znači kako ste vidjeli, što je bilo vaša omiljena jed, što niste voljeli jest, tako da znamo. Evo sad smo kuvali naše meso i povrće sat i pol oko i sad se sve to smekčilo lijepo. A sada dodajemo krompire. Dodajemo krompire. I ako nemamo dosta vode,
ćemo još dodat. Knjigi piše još da dodamo paradajz, znači koncentrat. Ja ću dati mezgu zato što ovako, bit će dosta. I u receptu kaže još da bi trebao biti sad, dodajemo konzervirani đuveč. A mi to nemamo, ja bar nisam našao u Ljubljani, tako da ćemo dodati malo ajvera, možda će dobro. Mi ćemo dodati ovo malo ajvera zato što to je najbliže što sam dobio toga i da je malo pikantnije. Mi volimo pikantno. To ćemo sad kuvat da se krompir smekče. Makarone ćemo smo stavili kuvat. Tako da ćemo imati makarone, gulaš i to će biti. Dodamo lovorov list. Vidi ovo. Ululele, buki moje, ovo će biti fantazija. Evo za kraj, malo bibera. Soli je dosta, Slavija pustila svoje i vegeta. I na koncu znam, Balkan da će biti ljut, ali parsley. Malo svježe parslija, peteršilj. To će i to je gotovo. Sad ćemo napraviti tanjur. Vidjeti fantaziju. Evo moji drugari i drugarice. Ovako uzeli smo makarone. Sad jednom šerpu, dobro. Gusto zbog krompira. Ali izgleda dobro.